mfowethu nomphakathi abantu abasiyabonga kakhulu umuntu akababa ukuthi umsebenzi omuhle owenzekile namhlanje lapha eJabulane Soweto well done umuntu akababa siyabonga kakhulu umuntu akababa bengisendleleni impela nami mfowethu angiyakuthinta nawe asangena nezihlaleni kodwa ke kwasho ukuthi sahlangana nesilo umuntu akababa sancoma futhi yancoma indlu lami emakhosi yathi bafana bami indlela enibambe ngayo ngokuhlonipha umthetho wezwe nokuhlonipha nokuphakamisa isihlangu sikaZulu sibe phambili okuyiyona nto esiyimele silo sakuncoma lokho sathi mani qhubekile kusasa qhubekani futhi nikwenze kube peaceful njengoba ke ekunjalo ke nakusasa enganza kwethu ilanga elikhulu kakhulu la umfowethu Ndabandaba akumemezela egameni lethu sonke ukuthi umnqamula juqu wabantu bokufika abangena amaphepha eNingizimu Afrika ngakho ke zonke indawo ezizomasha futhi kube indawo esiqinisekisayo ukuthi thina njengabaholi bemash eyenzakalayo kulelizwe kwenzeka la sikhona kusasa na kanjani ke umfowethu njengamanje nje uba sila eGoli uyewuka ubheke eThekwini futhi ke mina ngizobekela eGoli ngiziqiniseko sokuthi insizwa sisuka nazo kwaMayimaye ingene eHebrew sithi uValley sithi Bears no Dia Square eke sihlangane nawo wonke amamasha azobe khona isiqaphele izikipa zepolitiki noma ngabe usopolitiki uyinlunga lezwe laseNingizimu Afrika uvumelekile ukuba kanye nathi noma sikubone lobuso lobu ke sibone bugaxe ithawulo elithize yabona kodwa lokho engasigqokile kunjalo umntaba kunjalo mfowethu Ndabezitha ngiyabonga mfowethu ngithokoze kakhulu ngibona ivideo yakho neNgonyama siyazi ukuthi iNgonyama iyakhipha umyalelo oqondile nje Ndabezitha iyahambisana nokuthi izwa ngoba phela laba bantu laba babuye benze izinto obonayo ukuthi azisamukelekile manje ke mangabe ke iNgonyama lokho isesekile kodwa futhi njengobaba wethu iwushaya umthetho ukuthi hayi madoda nenze isiqiniseko sokuthi kuba nokuthula ezweni eThekwini sabuya seza kuphi seze eGoli seza kuphi zihamba saphinde sabuyela khona kulokhu kuwukuthula nje nakusasa ke umnqamula juqu Ndabezitha kwakuwusuku phela esilubekela ukuthi manje lokhu sidwanguze nje sidwanguze singazi sophelelayo fanele kube khona lapho esizofike sime khona siqale the date of accomplishment kunjalo siqale phela Ndabezitha ukuthi njengoba sesisebenze safika la bese siphenduka sibuke emuva ukuthi sesihamba ibanga elingakanani hayi ukuthi kwakuwusuku lokona sifike sithi thina singamadoda sifuna ukulungisa izwe siphinde futhi senze okungekhona manje ke Ndabezitha njengoba sumemezeleke Ndabezitha wathi uzobukhona lapha eGoli insizwa seyisizakele ke Ndabezitha ngoba mina bese ngivele ngasho ngathi ngizobe ngingekho la eGoli sezidikibele cela isukume ke insizwa zenze lokho ekwenze namhla Soweto isukume zizongena emva kamacingwane induna kubanjiswane kuhambe ke phambili nalapha eThekwini bafowethu besithe sizohlangana eSpaghetti Junction le ngasePavilion bayakhala ke insizwa zithi kukude kakhulu lapha ngeke ikwazi ukusuka lapha zize ziyofika elokhuza lapha ePoint zicela ukuthi kusukelwe la phezulu eBria Center bathi kungcono makusukelwa lapho kuzoba ngcono ngoba zifuna zona ukuthi mayifike emashini mayifika lapha na elokhuza kule ya park ifike seyifudumele cha ngane kwethu ngaphezulu kwalokho asikwazi ukuthi sithi amakwelekwele angekho emthethweni avandalize abulala izwe lethu bese thina siba nedate ukubulala izwe lethu into engasoze yenzeka futhi okwesibili siyawina kodwa abantu bajabule asibancoma abantu bakithi kodwa bafethu asibancoma abantu base South Africa sebekhombisile ukuthi baphumile kupolitiki ngoba ipolitiki ebembisa umgwaqo mahala phumane ekipheni zepolitiki kanza kwethu kodwa kubalekile ukuthi njengoba siwina awulu wina i-team edliwayo iyona ekhala ngenqumo zonompempe asakhalike ngenqumo zonompempe nohulumeni ufuna ukusinika indlela kanza kwethu ukuthi asilalele kodwa kusasa bafethu asitshengise ukuthi sikhathazeka kangakanani siNingizimu Afrika peacefully amaphara wayeke nosopolitiki abafuna kwajekela into abayiyeke nezigebengu ezifuna ukwenza ubugebengu bese bukhonjwa kuthina asikuyeke lokho peacefully ngokuthula noxolo 1000 times we have been marching peacefully nakusasa ke bafethu asiqophe umlando kanza kwethu kube luhle lapha nazi khona ukuthi abantu niyazana nini ukuthi
kule ndawo enihlala kuyo nihlala nabantu abangalaleli Yeah. ningawenzi-ke lawo mamatshe okungcono ningathutheleka lapho umacingwane azobe ekhona la eGoli ningavumi konakala iy'ntaba zenu shawa yimpi ningathathi iy'nqumo ningakhali ngey'nqumo ey'kanompempe ngathi nibuya eMexico. Awu baba hayi hayi bafana ayidlale kahle hayi kodwa ibhola idlalile-ke idliwe ngalo 1-0 hayi ibhola idlalile bakithi hayi akhona amaphasi ade bawashaya abafana ubonta hayi impela hayi yazi nje mangikhathalisa lapho bafana engakubuka laphana uRowan Fennet mina ngumbukazi ngathi ngeke uze ube umbukazi ubalo kabongosi bathi ulwetsele nyana nje